तुगेलो समज भाव उपास आसा तूं काडून दुसऱ्या दिवसा पयलीं भावा दितलो अशें चॅरिटी बिगिन्स एट होम ते तूं काड कितें तूं घरांतल्यान पयलीं तुगेलें कोण आसा तांकां दी मागीर दुसऱ्यांक दी लोकांक दी कोणीय जावं तें तुजी गांवांत एक गरीब मनीस आसा हिंदू जावं क्रिस्तांव कोणीय दी उपास आसा ताका राशन दी सगळें हे पयशांतल्यान काडून दी आनी हें जर म्हणजे एक लोकांकय हें आसा की हें जर 2.5% जे पळय काडपा जाय न्ही हे सगळे मुसलमानान सिन्सियरली जर काडत कोण गरीब उरपाना आनी हें सगळें जर आमच्या देशान जर जितले श्रीमंत आसा ह्या पद्दतीन जर लोकांनी एक गरिबां खातीर एक 2.5% किंवा 2% काडत आमच्या हिंदुस्तानाक गरीब म्हणून तो कोण उरपाचो ना इतली गॅरंटीड कित्याक हे श्रीमंत इतले आसा आमचे हिंदुस्तानाक कोट्यान लोक जोडटात पूण कित्याक गरिबांक पळोवपी व्हेरी फ्यू थोडे उणे लोक आसता गोंयचे सैम आसा गोंयची संस्कृती आसा त्या खातीर जगार गोंयचें नांव आसा आनी सदांच गोंयक एक शांती संस्कृती आनी एकचार सांबाळटा तरेतरेचे धर्माचे लोक एकठांय रावता अशें म्हणून लोक आमकां मान दितात तर ह्या निमतान तुमी तुमच्या रमजाना निमतान कितें संदेश दिवंक सोदता ही आमचे रमजान जो म्हयनो आसा हे रमजानान हांव आमचे गोंयकारांक आनी सगळे हिंदुस्तान स्टेटाक हांव एक मॅसेज दिवपाक सोदतां की भाईचारा म्हळ्यार भावपण हें आमचें गोंय एक एग्जाम्पल जाल्लें आसा आनी आजून सुद्दां हांव ल्हानपणान व्हडलो जालो बाय बर्थ पोर्चुगीज आशिल्लो हांव पूण आमी इतले आसा आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव केन्नाच कम्युनल वायलन्स जावं ना एकमेकाचे भेदभाव आजून सुद्दां आमी करूं ना इतले तरी म्हाका उगडास आसा कितें आनी हें करचेंय न्ही मुगेले सगळ्यांक मॅसेज ही सगळे आमच्या गोंयकारांक प्लस आमचे ऑल ओवर इंडिया आज दुसरे स्टेटीन कितें खूब जाता आमी आयकता आनी टिवीचेर पळयता पूण ते आमच्या गोंयांत आजून सुद्दां अशें जावना मदीं बारीक बारीक कितें कितें कोण भायल्यानूय कितें करता तांकां आमी अशें करपा दिवपाची न्ही आमी गोंयकार जशें पळय एकवट आसा तशी एकवटान रावप आनी आमी आमचो गोंयांक सांबाळप हाजेर एक पद म्हणिल्लें 2 उतर तुमकां सांगता हांव गोंयकार आमी गोंयकार सगळ्याच कामांनी हुशार एकामेका दिवं आदार नाचतात उठतात सगळ्याच वेळार जायते आमचे गोंयचे भाव शिपडोलाय चारूय कोणशांनी गोंयकार काळजान बरें म्हूण सांगतले खंयच्याय गांवांनी हें हांवें एक कांतार घडोवन कॅसेट काडलेली हें आज हांव तुमकां सगळ्यांक मॅसेज दिवपाक सोदतां आनी लास्ट इतलेंच सांगून हांव बंद करपाक सोदतां की टीव्ही चॅनलार आनी म्हगेलें रिक्वेस्ट आसा बाब प्रदीपाक आमचे पळय जे गोंयकार हिंग इंटरव्यू दिवपाक येतात म्हाका पळयतकच म्हाका एक व्हडलेंशें हें जाता दूख भोगता कारण हें काय चॅनल कोंकणी आमी गोवन आयकपी कोंकणी हे कित्या खातीर इंग्लीश उलयता आनी कोणा खातीर इंग्लीश उलयता म्हाका तें कळना ती मुगेली रिक्वेस्ट आमच्या मिनिस्टरांक MLAs आनी जे पळय कोण VIPs बी येता पळय बाबा तुमी गोंयकार जाल्यार तुमी कोंकणीनीच उलया आमची सभ्यता आमी सांबाळया आमचो कल्चर आमी सांबाळया कितें आमकां खंय वचपा जाय हें उलोवन आमी खंय फॉरेनागरान उलय कोणी भायलो मनीस येता किंवा दुसरी स्टेटी मनीस येता आनी तो आमची हिंदी भाशा उलयता एक वेगळी गजाल पूण आमी हिंदुस्तानी आमी गोंयकार आमी कोंकणी उलोवपी कोंकणी आमची मातृभाशा स्टेट लँग्वेज आनी कित्याक आमी कोणाक लागून आमी इंग्लीश उलयता केन्ना केन्ना म्हाका अशें दिसता अंग्रेज चले गए मगर गुलामी नहीं गई सॉरी टू से दीस हांव लोकांक म्हणटा रागार जायनाकात इंग्लीश आमी शिकपाक जाय इंग्लीश आमकां इंटरनॅशनल लँग्वेज इंग्लीश आमकां जाय पूण आमी आमची ओन आयडेंटिटी विसरूंक नज ही म्हजी एक मॅसेज तुमकां आनी एक रिक्वेस्ट तांणी सोपयता एक संदेश दिलो की आमी एकचारान रावया गोंयकारपण टिकोवया तशेंच ह्या राष्ट्राचे नागरीक म्हणून बरे भशेन जगुया त्याच बरोबर तांच्यांनी आपली कोंकणी भाशे विशींची तळमळ आपले प्रेम उक्तायलें ते स्वता एक इंग्लीश स्कुलाचे नावेली प्रिंसिपल आसात एक व्हड कलाकार एक शिक्षण तज्ञ अशे तरेतरेचे तांचे कडेन पदव्यो आसात डॉक्टर शकूर आमचे कडेन मन मोकळेपणान उलयले त्या खातीर हांव तांचे प्रुडंटा वतीन काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू आनी हांव उपकारी आसा आभारी आसा प्रुडंट मिडियाचो आनी तुमचो गफलत में सोने वाले रब ने तुम्हें पुकारा उठकर जरा तो देखो कुदरत का ये नजारा रहमत का उजाला छाया अल्लाह ने ये फरमाया उठो ए मोमिनो माह रमजान आया उठो ए मोमिनो माह रमजान
خدا مومنوں پر فدا ہو رہا ہے، مگر تو ابھی بے خبر سو رہا ہے۔ گھڑی یہ مقدس تو کیوں کھو رہا ہے، گھڑی یہ مقدس تو کیوں کھو رہا ہے سارے نمازی جاگے، رحمت بھی کھڑی ہے آگے، اٹھو اے مومنو ماہ رمضان آیا، اٹھو اے مومنو ماہ رمضان آیا۔ کہ ہے فرض روزہ یہاں ہر بشر پر، قیامت کے دن اپنے دامن میں بھر کر، یہی نیکیاں سب کو جانا ہے لے کر، یہی نیکیاں سب کو جانا ہے لے کر۔ یہ برکت کی راتیں یہ دن ہے منور، خدا آج رحمت لٹاتا ہے گھر گھر، ہوا بند دیکھو گناہوں کا دفتر، ہوا بند دیکھو گناہوں کا دفتر، بچھا دی فرشتوں نے رحمت کی چادر، قرآن کے 30 پارے رمضان میں ہے رب نے اتارے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے. ہر انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان کی برکت ہمیں حاصل ہو، اس کی سعادتیں حاصل ہو، اس کے اندر جو تربیت ہے وہ تربیت سے ہم سب فائدہ حاصل کریں. اسی کے لیے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے. آج کا یہ پروگرام ہم مبارکبادی دیتے ہیں ان حضرات کو جن حضرات نے آج کے اس پروگرام کا انتظام کیا ہے، منعقد کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اور جتنے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ان سب کو اور پوری انسانیت کو اس کی خیر اور برکت عطا فرمائے. اور جہاں جہاں بھی ظلم، ناانصافی اور فساد ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ سب کو ختم کرے اور ہم سب کو اس کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہاں مسافر ہے، یہ سرائے فانی ہے، 4 روز کی مہما تیری زندگانی ہے. دھن زمین زر زیور کچھ نہ ساتھ جائے گا، خالی ہاتھ آیا ہے خالی ہاتھ جائے گا. جان کر بھی انجان بن رہا ہے دیوانے، اپنی عمر فانی پہ تن رہا ہے دیوانے. کس قدر تو کھویا ہے اس جہاں کے میلے میں، تو خدا کو بھولا ہے پھنس کے اس جھمیلے میں. آج تک جو دیکھا ہے کھانے والا گوتا ہے، زندگی کو جو سمجھا زندگی پہ روتا ہے. مبارک 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 عید مبارک، مبارک 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 عید مبارک.